Ner malaken yam ka na dialti content barwai ni lingwas me ka Noir online TV channel anda mandu ni cham kon nyak male no roi no gwasme war ganen kon mo gwasme war ga mi cha gor ka gor jen wode koran palping ke liengde war ga mani gor netin content la lawyeri ne te konte cha dakre mo cha jogil no gwad dan cha jogil tin gwad chiwo ga je chikan roi kula lat en malat ken mo gwada me ta dan en lat ka jen go de reng machar de je luka je ki de je yen ka je ban je ka jen warga me ka do dan cha gor ke je ka gwar ka je ga jen chang wal ngwan wala ka pai bang ron kin dangra wi jen dangra wi de na ban do dan en cha je gor ka je bi kon chuling chimnen yen mo gwada warga cha je tan cha tan ti ke sil mi cha sil ke je are raje me bana racha ka luga dan ba lug Dr. Machar Dr. Machar Tendurgon la first by president ka Republic of South Sudan ka Nathan Kona cha yen kel potkang wunika doblam mane dial ko kien ko ne choko badak no kan dial ka badak in total ne kon chala don go ba look ke zame right kon ko kwide me very important along ka political kanele gal stories rai wika South Sudan ko na me cha ngai ke che cherne na diara wika South Sudan no che ke jek genetic content la international community many within South Sudan can Africa no genetic want to check in che ke jek we ke jen go mu kan cha janda lagwa na me bare be jen non ka jodan kan lat gwasmene kan kono ni am gwasme chane ngaji no ne South Sudan take over fail, take over collapse, okay? Ko male dana isha ta ngoron kin dangra wide wal badak te gangang antam no lo la dia pen ke la dia tole lat jolin kon mo gwasme shikane tin kon tin chunkel ke Dr. Machar la jukume spelayo but titi ke lawyeri ke defend lawyer ne te konin bi chunkel ke Dr. Machar jen banalingong na madong tim ko no la yo ke kwina tane lu yete ke jom pilot jom be bo mi chalar ke kwiring Machar no mi waring Machar wa nan ka ko de jeni chimal che collapse ke che jiek mal 2018 so ngore bonam mit pin so ani chana men la ne jen dunwar ga na me Machar gore ne ka Friday ke changa die chala changa waro ka pai bang ron kin dangro wi jen dangro wi die no che lawyer la defend lawyer ke defend team achi ka reng Machar Dr. Machar chikene gul re duara mana tetin gwadan chaji yentin no ngai kon diala no la reng Machar chaji yen ga chang dang ro bakel no ka pai endodian ron kin dang ro jen dang ro dit jen gwade dane chaji yen ke je tel ram chiga minjek no de kon ngaji no ne me banling gwade me bela jen first visit ko ba reng Machar ba je gul anetin content chare realika la defend lawyer ne ko gwade dan me wonga ka je karing Machar kan min gil teram chi mi gil re tijen ko chaje no go dong de je gil ko gwade dan so chi kono ngaje no chiring Machar che chu pegen wana mo tela gwad mi gil ka je ko ji kumkir mi yadit jero lelel kala do den mi shigwa ka jen jolin kon mo gwasme chala do ne ka jen chang wara mo ka September 2025 chinatin konti la defend lawyer ke first time she can work gwada dan enter Machar tetin no ka wudien gel gwadan te Dr. Machar tin worken ka kor ka michireng Machar chaje yen ka kor pen dang bakel by the way it take 6 months okay rate yen ka detention man it kon la jikware Dr. Machar jen kana take chance ko be jekana okay Dr. Machar did not have the chance to meet his lawyer directly ne it kon la defend lawyer ka ken jek by the way ken ke jek so mo ko la den en teme ngum gwaye ke je no de jilinga je o ban ye ngaji no ne mon gwa ko de kon linga je o wen luga dan ba luga ba je yik be yik te ka pere charing Machar no chaje be kep ko bom ke chaje be match no cha chona chaje be match ko je ramadan cha gwan no jen barach ke lawyer ke jodan chala ke je no ka lawyer bo gor ko no be kan tok be kan ngach ka Dr. Machar ko reng Machar jaram dan kule la klein no agur ka no before kan no ko court no bika kon nyur ke bika ko right kamanan le rode after that mi ka right then bokol te ko duom bu ko court ke je
chineti kon la different law you kan la do nene ajene me shi ko gwa dan tin Dr. Machar chi go tin ke first time ken to shi ke positive step chi ken lat lo cha do mu gwan jen cha je ken made ko nyam ka je re dunga mu ko lo tin antama gwa de lat ke jen go ba Dr. Machar ba je di lukten ken shi ko ro ke je ka chi ka tin kon tuok chi ken galat kel lo chi ko ren ngajo ken iti mo tibilet kel amala lu ko gwa me wo me ken at ken ko ren kolin ken yam la beje ka ta dan tin na ka je du no shireng Machar ken it kon la different lawyer char dealing mugi kon mi shikana me this point is very important right ka queen and content rawi ka South Sudan ko de ken tika ngach angu mi balu Dr. Machar ne ko man gor ko gwa me tok ngai tuka kano ba tok ba jelat ko sometime dong de kai de jo matin de Dr. Machar de jama to ko do mi shajen ba chawo gor ge jen o bi ka right ken lawyer ke and then ba man dan tok ba je ngai ke je so nyok ngai kon look bane it doesn't matter me take a position me dit and then cha ja recognize ngwa mo la ne dia ro loj pin but ba ko lo ling ne man dan de to ru jen ba ko lo gu jen and first by president la Dr. Machar point there and ko ngai kon dia la chapi no dong de na je ke je ne ko kor gwan ber anyok teram chi tuk de chilling so right now dong bala first time ke je ko ba tuk de ba je link ke right kana bi ka right kane lawyer ke la jen rob dana dong bi ba ra je ba je ko lat ke je che mangai kon anyok ka changa wal diok no ka pai bangwan ala pan ron kin dang ro jen dang ro di dich chi lawyer ke shi kane dang wan din kone cha yen kel ke Dr. Machar chicken ga gudre te jen ke jen on 12 September 12 kono ne kan ka reg Machar ke on 13 chicken gwa dan ante ne content ne dang wan kone cha yen chicken je ka chicken je no tele karek panken malken ko kan te ka detention already gwa dan cha ka yenten dio ko jen wa Tiger Division tana dio je ka blow house bane de content dang wan cha nyo ko je ka tam dong to pot kang tin dio je ke doblam ja je no ken tiken ka good chef tele ka problem ka jo dana chalat ke je ka jen war ga mene ka jen war ga ji ken gor gwa te me anyok ka jen men dien ji ken nyom lat ken ken ne agane shit kemen dana chine Dr. Machar char chine jagmal akene mene ti kokkin ne ga jagmal bone ne ko na cha gwan ajane chine kenen telekrek just like Dr. Machar this was also the first time these accused people saw their lawyer seen their arrest ni me dana kwa ka yen ne ka kan pa dang bakel dialati taram chi tel lawyer mi chi munu kudien lo cha ka yen lora bank do mi shajen ke cha ma ka chondien ka do dana chalat ke jen wajen first time no bika lawyer ken de kon buko defend ajen first time no bika je ka so ngulu ne me jen tam de kon guje odi gwe jen no ba dor mi dit ba je latin ko jen changanyam anona ka ba tin dub diala kon cha gwen ke je bikarian defend bikan lawyer ken bikan latin kon lat korudien and then bina chu ke step do dien so jen dana gor kana mo ngai ke je gwan wo do na tin do be pan do be jelong but do no ne ti cha ne ala ka ko bi ken ne content ka ti jen bi kan ga dil de fan by any mean ka do dan cha ke je ngai kon no cha ga cha ka long ano ka ne ti mo ti chi mi ti je ki kan galat but ke chi jen lode cha na me cha na ngaji no ne ala justice system dan tre wi ko so dan ngai kon ne te chung tiatan right ko ne ko gwan ber mi ti chung de tin dio je kan ne ko ne cha yen reng Machar ken ji kwar dia dio je che cha ka lung nuwan ke che cha kam lo yur ken ken mu tok te mala lar ken en wonen re ngone la ja kam ka tan jendang ro dung wan ko rodien den ba report ka court bi chupten ban me chalel gwaz me taram je chup ka court ka ken ko ken pedang ba quality pedang bakel so it mean that in justice system ne kon lat ko ngot ken lat ke chungnat wa ken ke too slow chicken jel long ano ko kwiko wa a lack of la actual ke tell mugwa milat ketin so ko na me political motivated chicken dear ganetin content dong cha yen jen mi jen kana kare ti jen tara ma dear ka ngap no cha gar cha ga yen nobody care ko ngai kano ne ti ke political prisoner ka kanete monte gwi kano ka jitarian so mi china me bandi ngaje no and wo be me cha gar yen ga je ko kor pen damba kel tigre ti jen ka cha jodien cha je luch so ngai kono no ne men eric ba cha je kularo ne ne kene dia la kona cha gwan defense team kene de kon la lawyer kala no batin kona dong
diameter ketin la very important point baga dil kan kake okay anyok chigan nyola do ne ken ken ge jikane dang joktin kokien so it mean that chige jik kane dang chige jik ka gadmachar ne dagmachar chige jik ne dang jok ne ngwan to kokien bar wane dang jok ko ne man ne dial ke ne dang badak wane dang jok kokien to ken ge jik ke ne ko na chagwan duno ken dio je bige jik je ka kor gwaten be dongrun ke molka baga jago bige jik ne to no chigala do dong ba ka jako bika right ka kene to and they are waiting for the chances ko ba ka allow ko bika jigane to kokien ko na chanyo mu ga inka so me right kon ka jen tema ka jen na meni do badan chawar gama chaja gor ka je ku kana lana kon do badan dong ba lu ba je lu ka je and different team chicken expand ban wona na kene tin ko na chayan gor ke state meni ken gor je no batin content ka ba ka link bane ko ba ka queen going cha going ke kire to kona chalat ke kwidien and then yomi cha kul jega no tele ka dwer and then ke bugro den kul defend muslim la lat ke lungo la ne de kona defend la yere la kan riitin kon la ke ne de to ne ya going la ke riitin kan kaling ka buken ga kwen tin kon cha ga going ke so bukare kul defend ke je so reality ka di chala dare war ga kan me so bana yu ngaje no teme men ci dot karwade o bike je ka ne di al kona cha yan are which ka South Sudan ne ko la kuma spela yo and then go kore ba do badana ba ka kule we luka je ba je kulo jek so jo me miditin me de kon dia tika ngaide ka ta dan en len ngwana ro dien ke je are which ka South Sudan ke jen gwasme ko ngai kon dia ma dan le rode chi kon be surprise longbo no look ba je lugdi ki xiang mate de we ka na are which ka South Sudan gor je en wode ne diarin palpin ke leng tin kon buto ko kor gwasen be ti kon gler ko kente bu kon keling no ka jo chalat gwaseme mgor no benyo ko minwa ya kel yene de kon tin leng karwane gwaseme no la re wicha ka South Sudan dio je do lere do de tiang te ka rol ti chitwo rol to chi ko ka men chal ka Tiger Division ala kam ne din konti la jankaro di enten ala ne to konti la presidential guard ne ko na ganga kwar no dio je chiran mi to kam adut kene bulmil so rola ci to genene wa chicken wud mi cha wo ne wal wa cha je nyok mu gori je no de je lalet cha kwar tin won cha gor no de je wo so na mo ci rol ci je no tiang gwade dana ci garum tin ka ci rol mi tot rol mi dit beje nywaga ye kel gwata ko biya te ngai kamna le roda kennedy ti to ben nywaga ye kele wa gwade dana ci dor ci toktin no wa chaden de don chire ke de tok are wujin binemi no so ne ti kennedy ko na chalat garte der gwad menen yena me jena wa kap ke pinyane wa gurgo woikeje ke che resign already che resign tiang ko dio je ko resign gaje wo chala ro te kara wo keje kwarara din kwaje le latin so chiral moje chutuong ni tiang wa chala do nyokan wale ke jen run wanga dan che nyoko ka Tiger Division munyo den go don chi ke nyoko te ka good time ban milin kon mo gwazeme chala do ne na wale ba an kirmi yadi chewo ka J1 J1 ni chiang chira chamala witin la witin mi te kariek milero je la we ka J1 ke jamone amene de content activities but you can no chikirm yadi choga je wana wale budutin so budutin we mean that take some changes to dongba link ke take the badge lat corodian je jo mo che jo kwen ne de activities ke den ter no che jo me che jelat gor je no beje nyak baka ye kele manana che kor gwaz mi ko gen activities ramala ro ka ngaitin kon lat corodian re we ki juba bana ka linkel katin ka do dana dong de kon linga je ki men ci agor ke je beje nywa ye kel gwase me wait a minute na ko gor ko na bana mena lero do go bana je ngach o ngum lero de wiki jubanteme ko ne to ngwan dier ken bani no te to ngwan lat ko rodien to gor liang ki to goro de ngach no ko ni tiang mo wache de martiang den dundo tin ko na mar wala kujeno what exactly is going on right within winimi na me cha gor kwar and then Termanyang, General President Salva Kiir Mayardit was seen at the office on a Sunday.
an unusual occurrence. This could signal something significant. Let us stay alert and watch development closely. So na me jo chanen gwaza me cha gorga je te ga mila roda ko on president Kim Yadit me cha oke je one ke te mila roda la wetin. So mnyo the no de ne dia David and der chunga jen me cha ko nen gwaza me no la jen go de ne dia David and der chunga ka ten ko lat ko rodin. So whatever mila roda ya din ngaje no te ka mi chora la tian ko mut ka mila roda tambat kwa ke jen no ngum to ko ne. So jela kona gor no bantin kon lat ko ban ka gui closely no to kedi chirgamen shikon ngajor ne wonen wone tin kon ta tiger division ne ti anga wati ka te rolo tot ba chabun we no cha ka solve ka jen run wanga dan ban ngode wa tika garo la tot bane alo eneran ka gani kon la jangante ma dut ke wudi chalga me bol mel wa kan dial gor kan o de ko rudin tie ka long ke kin mi yadit anyong mon bi angaj bane wudi chalga me bol mel an wale kit chen me tiang wala pan geje cha jen cha je nyok mu kwa ja upgrade to general wa cha le la lieutenant general bar wal chen nyoko leng no cha la de la general lo ba par kene dia la konti bombo mu nyu de no jen kwanya ni stem ni woni jen ko woni alko don ba je kwanya la kwar ki president ray which ka South Sudan so na me amela road and tama amgoro de ne dia de can be closely no me la road re ki South Sudan so jo me gor jeno de nyaka yakel mana diana dongde kon lingwasa me pi dol janka mishanak re which ka jubaba janga mo naka jene kon naka naga netin kontin la dini asas PDF wajen charge quit of course would janka she would wara ka do budanan wa dwai ke je netin kon la dini ana ko jena wara mi momila engineer ka juba university ano waji chuga ka ken ne konti la dini asas PDF and then when much you can you quit many more chicken with the money chicken there you can attack mi anang dol wala jawo jiga no charge bu lon kam mi don real ka wideka and then she would chidol ma chi yede je chu tesnien so do bdan te yede nien ka je o jen ano charge chawide charge test of course and 18 konti la dini gwatami so bane ngaje no dini konti la dini asas PDF chicken there no atera me dier kaka so engineer mo ci yede jen ka juba mo jangne dial ko de kan widi ndara te chunka ko chicken dia ga ke de ni ko de ni tama kan tika ngeng mi di de long mi tika ke ko kan tel yori je kan ka whatever mi je to kana guru bi kan dial bi kan ka mat gaskel bi kan ka mo kere kan mo che chung jen ma menak bodo ma chi ne ko ken chi ko mo kere chen mi ka lar no gar me ni o cha ka geuda dop eno ka cha ka kwe de jen dol jangana mo you can shopium ka chukan wide yotat so na mo amela rode re which ka juba man dien dong de nyaka yekel gwas me dong diari pon nyok no dera la dung Gordon Kwang you know Gordon Kwang gwas me ka jom chalat you know Gordon Kwang jen ka re which ka malakal winimi ka panal jen chala do ne na wajen te ka payam ne tishe bija kamrar kan payam to totem ane de kontila tedi kene cha khamach kene cha mundien cha ga kam jang lo antame going ken kwang shorale kene governor kudana lo antame chol ken Gordon Kwang no de kan da tinne diala kontin ki payam tin kontin cha kwan der ka lo jok ko cha la do jen poinde wa gur lerete dial to ko jen baje no mi ma wachi chong le payam ne ati kamarar ka kantin to goal la kanti ke la jamu je ka payam dangro no chagu jin wona me gon jen o jen baje nok ko cha payam che kamra payam ne te tele mo wajik tin ba tele budget bum barar kum ko tele salar mone ko payam ko al kamrar ka kyunka wa mun ndanan she to wa dung ted ani ko la ted ke ne mundien batte je kamnetin kon tin la jang cha gujen tame kene o man chala da Gordon Kwang shorale kene me chi chuon ka chine lok so je kan itwaje mo roñ china mon chi kan yulat kene shi kana agree ka do bdan chen mo to goje kene gor ko no ba mi china mon ba je nyok mu loje jeng nyok Gordon Kwang shorale so chicken jom china mo cha ja mat na lere joga bane nyagwa me no bela dun kuma spila yo kana netin kontin tin la bon Thomas Cirillo bon Thomas Cirillo bon chalke
no Salvation Front, National Salvation Front party ki bon en wude meni she kim yadi che condemn ka do badan en cha dar kuma char no cha je chai keje jenne me regime me men te ke kim yadi jenne tribalist ko ken ne kon ko ga target ko target ne ware che jomo che jelat jaram dana te ka yambio men choda mat kel ke kume murai ke kirme Dr. Machar. So right now che Dr. Machar no che support jen men chalat che chuang jen ko disagree long no Canadian content ka bon kirmi yadi de jen Canadian content ba lung ne dang badak dial kan were kan diar udien jen mi chidana mo che gwa ke kume karam lar no ene ran ne dial ke ram mo la president ka jen we target specific people ko ka ling up ke 2013 dan chireke to je chawon na mon keliu jani jega tribalism let kem yadi de jo me jenda na gorno de nywa ya kel mi jira ma jidid gwasim please nywa ne de ko kien ke chuje pero jeno jen be subscribe bi atega mal bye bye